Vaya la hija, salimos para allá,
E si ufuka mātako fie, ia o tama fo i o le ngāta ula, ia walanga o ia sau mai ia sau. Ia o tama pepese lewa fo i o le ngāta ula. Ma le pese leo le se lau lima se furu tausanga. O le fioanga o a sau pa i o ainga masala fai, to o vai singano. Ia i le rei ia fiafi le aga le leo le tātou ma te siri le langi, ua toi luas furu minuti o le tāle o le itu la e fitu. Le tibia matou i American Day i lau fadua o Las Vegas o le ele ma le lau fadua ma le ai ele momoe. I oe, o le lau fadua fo i o whaafiafianga. I oe, fitu aso o le vai aso 24/7. E aru whaisolo atoa ai whaafiafianga. Tā whawhau ai. E te saulai i ele iso wita e te maua. E te sau mau whaafita auri e tā whiwhea soro. Ia i ele nei pau le lave. O le matua vela le mawhauwhi. Ia nga talo fa to o na asiata. Pare malu de vanga o le fiafi. Aso se fulu mal le fiangi. Asuma le valu. O le masi do yuni lua felua se fulu mal lima. E le tātou sāvalinga Samoa e le o se sāvalinga whaingo fie. Ai mai nei lu tia i puava e mapula vai whanga lele. Pei o le tala e whai o ele ele le ala taua ma sisi fō. Fa mai alu tia i puava na mapula e whanga lele. Ma fua i sea. E na o le tuare whanga lele tātou te mapuai. O fea e fetoni ia i whaasoi o tua oi pe fetoni ia i pe feto soa i whaas a pautolo loi. Ia re soi fuanga le rei, ia ma peye o se o tota i lungo pe au e felafo i na e uma mangaru maana losi. E to ai le au au o matangi. A wā le tua o lo tatou o lo malosi. He's our strong tower. Tala ia le tuspa ia. Lono winga. E wha o ngā e tangata taua yaso ia meo olo. Mua ea ena ia vai ele fili o mai lua e fai ma mapusanga po malutanga shield e pui ai e le alangi olo e vai o olo malo lo si strong tower o le sila fa la ginga le o tato watua lo no winga a o le taimi o mai fa so songa o tofonga o lo itau e fe tu leni le soifua ma le ola le ase si tau te fa mo ai fa talo fa le asiata o folofa ma fa talo fa tu le vanga o le afiafi. Ia o te vai atu wa uri ni usila fa to ate ale afo le lua to esfuru male to suma tolu min fitu minuto ntaro le lu o le tolu ni usila au te lo to esfuru male fitu tale fa isa moa ia ole ata le fitu le po le afiafi ia o lo popula la la le uti tilo sulu mata ko fiele la ia fa talo fa le mo folo fatu fe o yo le tala le lei ma lo afua ai la maua malo te talo malo le fato doa le lilo mayava e le faingo fie a tau fo i fatu ai nga tausi e ala i le atua malo na finangalo fa malo atu asiata e le nei vaenga ole a fiafi ia au te fie failo atu ia ua maua le avanoa e suma iai le matou fatama o le fatama o le matou fainga malanga ia ua pei o ia o le sao o ke por fakama e por sao ia sao e uma ko le vano sunga ia tu pasa Elvis Moti ia i runga proklame mara tu fo se suma i momua se fo fola le fala ma se fa se kala le ngo le tau no mali se ori to lua ia tau fatali to ma to proklame mena ia so fa sangane ia malua fu ai la umo malo fo la tu vasal ni e visi ma melo to fa malo le soi fo manuia i lau sunga po lau tau whale vai malai ia lau tau wha fo ia siata wa keilo ale tato whainga malangi o le asuia i au wharupenga ia o tato mai o le tai malanga o manati o le asui o le tai malanga ma le tai o ta wha vale e te le moe i le po atu ai malo soi fo manuia ma le langi ma fo i lau sunga fo i e tu sai fo i ngor tato maftanga le nei vai ngole aso tatou ia ia o le vi ngai mar faftai le tua e mua lava me uma ma lo se fo manu e tatou mai o ele ia mo sau koruse a o leo wa va ia tu wa e o mai ele e tau fa Britania o le sala ia ai fa mai fo i ele mo moi ia fa mai o le tau la inga o ngā tutonu o fa fifianga ai se wa mo lo sa ka lo fo me le ai te le sau masato
Pe o le vanga tonu ana le na tatou vavala se le weekend nei ona o. Sa ile manatu tia o tia se o ile maftanga ti akono. Mai fea o le Kalesia Katoliko i Long Beach. O no lo manatu fo ilea e se temi fo ilea te fia mawai fo ia le se maftanga fo i masunga i whawhia ngainga. Pe o le alala nā le na whaila whanoi tau te leo. Ia ai to te re mate ia la tupua. O le ala tupua la le ona walu su e maisa o sa o Rosalio. Wa lev wa fo i aso e rito i sa o Rosalio. Ma o le Rosalio le ni. O le Rosalio ni e au ngā lava i tia o i ro langa. Wa tau longo nei na o lo taimi wa pave lo taimi fua i lo apa i nei mea. Wa langa tarun tatu o mai o le e tinga ina i toso solo o i wurtia. Wa tau longo na wa te tau o le taimi nei e whaare tala tairo i le tua wa te roa i lo toima ma o le ase whato whala inga. E toi whamanatu e hui lele ma toi whawhangu e tia o taimi o puapuanga o Keriso. E lai ono mana o ai i le Rosalio nei ane. Toi whamanatu tia i taimi o na puapuanga mo na whita. Pio le ala la leo. O toi mana o e whaisa o Rosalio. Ane ala wai o na tau lava mea no mana o ai. O le Rosalio nei na fwoi na mai e le sunga tia kono i a Marcelino fwoi o lo o... Tuangane se o tolua ang. O le anko se o tolua. O le anko se o tolua. O lo whapenao na tausi e Kalesia i nei California. I le vaenga leo Long Beach, pe o na mato iai. Winga lai yei la le sa vali le momori mai le anko se o tolua tu lou le sunga tia kono. Rono winga sila tia kono e lua me yai mai tele oe o tu la lata yo taimi. Ia po o le sila fo o whawhia ngai ngā. Ma no si tele oe i le tūlanga fo i leo le soifuanga langi. O whio vaenga i lua wa i lo wa watu i le mene. Ona ua mai taule tia kono ua o sa mana ia lava taimi ta fatasi ai ona ua vai mai tia kono musi sina mai ua pipi i mai marito ina leo le ia taua. Pe lawa tau na wha le tonu e molo wolanga. Lo wolanga tau. Lea lawa mai le mele lea. E tau whai foi lea vai ai. Vai ai foi ai. O le wa sa no ne ya le a to sai fa singa u ka lai la wodi ia wa man o le ia o mai o le fa ka ni o mai fa sai fa singa u sa nga o le sa tau mo aso sila la wodi ia ma le o langa le u fa ni Las Vegas o le sa ngo ei lava o le loka ko iai o Las Vegas o le lava e lo e tanga te ma fai ona te ina e ao le po ele ma fai mo tamoi ale mea lawa tupu wa tau tupu ai ma se whale tonu le maa vaa ma se o tōrua le maa malanga mai. O tele o walai for tā tonu wa vea. Wale ai fai ma se o tōrua le maa potu. Wa hanu wai tā inga e Las Vegas sia. Le tai mua tangata ne o le ia taua. Ai fai la la utala. Walanga lena tātou mafuta mai masian na whaletua a whaodion. E pe i orko inga e whiu tau whai atu tau te oi whafo marifale e le fian. Kena wa ese le tūlanga le oi ai. Pe ona na fiena na malanga koe le whaletua i New Zealand. Ai o po tatou wo, a tatou me po ka ele rua. A o whalo mai koe whelua koe suironga chini. Wha mei toi haru foi, o whapele a wei. E se nara kulanga le wa ile ya tau ali pe wa skari whakala vou foi. Whaka mai kiki me arka maro. Wa ise ara o wa iri toi. Ia ai so e pa wa rango ele i umalawa tu ina naunga toi. Ale la tau pipi ko marka kamalo ia ale. Sa uni le fa tu la utala. Ora ka ka dia. Pisi tangata foi dele. Ai se kulanga i mo mori e mo ia tulanga na po. Sunga sau. Ila wa ia se tan ka ko ka ngu lo wa ia se ale me fie inga ia. E se ale me sa va vadir ka ko tim. Ai e manga wele awange i lo nga ia e anu le ko we ale le. Le ke le tupulanga. Fie tupulanga yo ia. O le kulanga o ke vai e anu ia le sunga le ya sauni ia. O ke popole foi le siata. I fai i fa ale tonu tu ai ma ona mafaufaunga i le olanga i lau kilo i ai le masau o le olanga. E paule mea, o le koe vaves ave sauni New Zealand. Pa mata e au ngā anai nei tunu, i nei Las Vegas. O la sau tau sila pule, ma le tūlanga foi o lona mae le i nei, e foi le pe mua e kūlor ka vale, e le i fasinoat me tau tio e mua. O la sau e au ngā i nei Las Vegas i anai. O le sunga la fionga la li pule. E se le mamalu tele. E tele la vo te me tala no ai mat fatua o tulanga o meo. E o te vai ele alua
e pilipili aki anga o ia ia ele fia foi o ia anu le mele o ia o to ia ke dali ngo fo foi matorua e tau fa fia lo na mafau ia atonu foi le menga e linga no foto tasi ina ia fa fia lo na mafau foi le ma funciona inga ia musela vaccina la ai o se tangata e se le manui o lo na ola ngai la vai e tele foi se o ngai mo mai ai ai si fera singa so ngan menen ave i fa fo na fi show len tatu yai ora ko lo me ko fai ke ngi le na ave fa maru si wala ole buri o sa undi mele to kere i don ave i fa fo alang ole no mai fai no ole tunu na ave i fa fo male show se ola o ka wa mai ya urke mi hu sa ur ka umi ya pe vi vai la ola o ka wa au mai la ai ke ole ngo alu ai pa pe ai ka wa la lo uru si lo ma ku ale piku abo ke ile e wa skula ki vo mo ke alu va ya ola ko na fa ma skula ki ola me ko pa ru lo fa pe a u ya ka fa ko ngang vo oh I thought the long leg hit me ai ni so ko fa ya iri u se me ala fa i ro ko ni kan ngame o leva ngo ka ko maka ia ka fa pe ya fa tai divasa wa le taua o le fisili lo ti fia vetua ia ona ta ole le ta fa la wilo e te sila ile nei tunu o se tunu e nga mo e America ora vai le ke le offensa di a ping Mexico ia e nga ni tunu mo e o vai a ko le varsu lima pasengo o langa o ngai ka ngo foi a le asi finga lo Trump ai nga ke a manga mai ai po la si finga lo foi o ka ko kampangi ai ave se kusi e a pe ku o ngai a nga o ngai o nga o le nga o ngai e fia Trump ka voi le ko anga e ai mo me o salaki ia mo me fa penga o no te vai atu la lo wingunga so se fala au do wingo ngai se fe so no nga swinga yo lo so fu fa ku o le sa o le lo matua maleto ina introduce mai fala au e ngua matula ngai le e te re tau pole i ke iwa ingu se fala au toro fa pena ke ro ya fola no so ma o mai oskaria ke ro po fela ko pa ula e loka haki o fola o America le wo kango yai o kango sa o fola o America vai lo malo si le yai mo ko yo malo si la fa lo ki ya le manga yo fola ni ma ki kar kong ya o ngi o wa ngi ya wa ngi America ele tau na tu alu tak pe ta to fo pa wa no ke alu pa wa no o ke alu ke mi si ai fa de o ke mi si ai fa de ia ngai si fa fe au ma si ma ko e kalisia ele au nga oi ele au nga to fo te lo pau tanga te tau matu to fo yo le o se u tausi to fo pe ia o te vate muri anga ile au nga ngi au ia au nga oi nei de ai ma ke ngo fo ma fa pe ai fi ngau ma tina la ai ngai ma ke o e alu fa pe ke o ke ko e alu la ko la ngal me su ye la u ya la fa ma dia ko ya ia tu vasa ai sau no nga wala o le fa le fa mo o le komi o le maftanga i lauri i na i meripone ia o na fi foi das fa na o so ia mau ia langa le fatu mo le vano te su mai lunga tatu proclame ele i tau o tu manolo ia fai singa u sau nga winga ia mau ma fai singa u foi le fa pitoa po le se vai ngai mo le uso i lo na so i fu na fi o le kau fa le kongolo ma fa pe o ke vai aku se o se ama o ma singa o mama nas fanga e sa o e o le mele wa ngi o le ro komu po la komu ma singa o la se fanga workhouse ia ai happy birthday brother lo fa kile aku mo lo wa se fanga ia awa ke pole o le wa o ma foi ka pe nga foi la fifi ma le me alo fa foi ia va ko foi a ke no ela vai ir ka uso o ma ga ir kingo ka so un ko ima ngi ya no kingo e winga la tala fu si no fu de ngo fa manu ya tu las fanga o se uso ya mau hunt ya malo lava awa ke fa longo ya manatu de lei por kamalo manatu de lei nga me le ya o sui longa ngoa e lo manatu de lei o manatu le anga o ma sa fo no foi mara kama de ai kilo ko fefering ya asa so de maka o kian mere e fia kerer kanga ka fa mai e fa se mala e ka kala e siro of ia e fia ka bo kerer lo fa mai fa mai ke o si po ke fi maka ko ale li o nga ku siro lim de ala ka mi mika
malo ule lo le mea le ka kalai so la mo ka ma lo mo ko la mo yo susu wa ku fo ya ai mo winga manga o ke e mana o le ngi ula lava ai fai lu e video fia ka ma lo kala sir of king fa ma video so la so ko ngo winga vo ya pe ka mala i la ka fa solo mo yo ke fia la wi yo winga fa pe au ke fai e fai au le fo po fai lu me ya a la ye se to do ai e le o e o se fia mu nga me e ma ka ri vo mo me ka mala mala mai yo la fa yu ngo mo me i de ye nga ko nga ku la nga ke on mene ngi ya ni nga ma ka me ka ka ngo de ya di ya e o se fia le tato fai nga malanga le dei tu vasa se mai se te nga o re kulanga le ngi ma kua ia o faf kai fo ya ia o ka o mai ngi ku o le mele wa ngi ma kua ia ka fia o re o lang sa wa le ka ho la ke va ai ang ngi kai minen ko fa ko fa ka o lu waku lo swimming pool ia o fa pe a breakfast breakfast piriaki o ma piriaki lunch like fasinga ka o ko le kiki ya lunch swimming pool ko se sa o mai lo la ia le baseball marka mo le la umorona le la ngale umorona po kalame o la resi mene la os i ke lola le si ka le ke fia ka ngumai o enti ma to ke ro ma ko wa ngai wa fia mo ka longa longa nya ma ko ke le ya ka longa e il fale le tok joina ni o ai o la le te ua ia ai na on fa ilo mai le fio ngalo mati e ai le fale le tok joina ni eu ke ru pu se fa ka alo pu se fale io e ai nga ia ai na no e fa ta pena e fa pena ia fa so no nga tu va sa tu sa fa mo mo ma fa ngai lo li me pone ia na ta to tu le mano no pa tai lava o le o musu mai le ka ko wa le o lo fa ta fa wa ta to la fio ngalo mati fa mai musu fale le aviga ko ngi avi o ko tanga ta foi ma ale ngo fie ia la uri io le o ia le na vea ma oi manga o fale avinga nginga ma ko kamiki ya nga tulanga ile nga tanga ta matua ya kia wi o ke fia do se o maka fu i vai nga mtu nga ya fadi ia ole so tona nei le siva foi le ale maftanga so tatunu melpone ia ile o te la malaina le na vai nga ia tam fana malauli o lo alalam papa ma pone ia o le tatou siva na le aso tona nei ina e Hampton Park ia wa lausi la fia o le fela o falongo le afa fie fo i marka malo kilere o fa tite mani ia o se tamali i fo i wailonga fo i iana taleni o le pese ia ta tonu na le pole ia mali watu tala a watu mafio tu na po ia va fia falongo i fo i musika tamalo fa tite mani ia tala tato le mafutai ai te tonunga ia o le amanuia ia tulanga o mole na po ia na fato so le fa mo mole lava le o le matou tu malo le vai manga tasi fo ia la sani na solusu malu o tato fono lunga sum fai lo mai fo il tato te fono la fionga ia a fono no lauli frank ia tato fono na le fare le uri o sani ia o le tato tatano fo tu sai fo i ma le famo mo te tosa fa na o le Melbourne ai nga fas ia wa fo na fa na o te to va nga fa fai ia matulanga fo i o me fa tau ona fai ai leva ia o te lo na pau i ona i fa la wi lo fo ni te me se ma to va nga ia ai te tonu ia o le bo di fo ia o ko nga uma ai ka ko nga me ko ke nga ngi ko fio ia ia o le no fanga le te tau pawal vai ngan sa no me te fono e fuar ma mafa tu se fuar ma mafa o te tonu le fali ia ile kilo fa tulanga ina ia mana mafa pawanga ia au isi me te le ro ia po a me tu pu tonu le fali tu no pena ia wai le aveni ako pa i le kulanga le a fa pe kulanga yo fo ma fa le la le ai la nge ka kotina la ai ala ngal fai pulangi ke ole fai ko le ko ngi ka ofia ai ke ro ka ko ngua le ai ke ko kudi ya ka ko
Ka ko kai malanga fa mon mole ave kai ko. O lea request mai ia sunga ya mau pe venga e pese ku long ne fa munga ngale sfanga fa mai pese ku le happy birthday pe pure o sanga sau pese e a wono fa toi mo ngai ai ka kere yon manolo ai o sa tia ne fa mai siata ai ano fa mongia ku va sa ka ika pe venga u sumai la singa pese ngale por pese o la sfanga fa mole. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear mama. Happy long life to you. Manuela was fanau mau, alofa tele mo oe marpato. Male no foalo. Paftai. Ya le na o sisi ngo fo mau mama. Alofa tele atu. O le long life e lu te ata. Wo fa long wa le ni ngo o susu rea. Long life. Le susurran e la monella con me. E dato ja, ona fa fei ai le fikau markau hu mal awadi. Sa unim le to po fesa ka fawad. Sa fa telefon. Ma ta to malolo. SMI. Malu le hatu o lo fea fio ai au kilani li usila e tausa i ria di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i alo alanu ese wa mi tiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E jasi lava le whale o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la valo warehouse Markau Town i le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. Le quick freight o se au nanga vave to e whaatua tuaina. A wale la foina o la container po o so se wha muhodi e wa inga i Samoa. Whafsota iwa au au i le o iwa tolu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Te whawele ia turi taliu mai o le proklami malolo ka masani o te whiwhia whaelo anto leu anto mato au wa amasadia. Ia, songa le li loia sauni se linia mai se fo i o le songa le li a taua. Rafoi Nelson Peterson. Ia, ele tatou proklami fo i o le tauta ia ele ne whiwhia ua mai a. Ina kama kura ko o fera bo ye pa fera ka ro fa pro su sa u mo de fe Ia, Whakero e te whoi lau to wha vai malai, whape whole sunga le atou. Tēnā ni whoi le whawhonga maua le tunu ui so se tawha o le kelope. A me se lava le tapo inga maua a le ainga sāre vi. Ia, a tina mata mā matua se o lava i whanau iti. A māloso i whua maua mālo langi mai loso. Malo tatou whiwha, malo le anga le reo le tua. Ai tatou te le i tala no fo i nei palo le nei aso mata penanga fo i wal proklami. A ona fiafe lava se i whaaftai e tatou company lango sua. Tatou sponsors, major sponsors, SMI,
mo le whamaroma le whaafititele le lipule mai ava Leslie au kilani ia me se fo'i o le fionga le tamaita i pulisili le vine ia ma le latou fo'i auaunaga le tatou SMI Samoa o polu savaia me se le lala i au kilani fa'amolemole fa'aogā le tatou lala lea ia auā ia tulaga o fauga o fale ma o tamalawa ia tatou aiga fo'i atunu i fafa ia fa'alele tatou lagolago e fa'aogā ia le tautua le SMI le isi tatou company o le motoga le tatou motoga fo'i Samoa suga le pepatasila ia o loa wale whaatotogaina o maota malawa ia maisi fo'i tatou hotel le motoga fa'aogā tatou aunaga mai e tatou sponsors ia Pacific isi ma le money transfer tupe lafo i Samoa maru puipuia ma whaatuatuaina e maisi fo'i o le sauga le mutu e vavi le asisi aunaga e tusa ma le Pacific isi ngata i leo Pacific 40 talofa voucher Digicel ia ma le tele o nisi o tatou auaunaga tatou oifo i hotel sa ma le tua le tanita hotel i sogi fa'aogā fo'i lenā auaunaga ua o Samoa Moana Rental tasi lea auaunaga lelei nei vaitau o latalata i faiga balota tele tatou e faimalaga i Samoa ia fa'aogā nei tatou auaunaga lenā e veni Pasifika au kilani mo le fa'amāloma le fa'afetaitele ia i o tatou alo'a ia lea lagolago sua mai ai fo'i faisa fa'atau i le eveni e maua ai fo'i toniga ia malaga ma tulaga uma fa'apena ia aua fo'i ne'i galo tatou pale'aiga ia tulaga Masani Anti-Rooters Barbecue ia le catering i nai me le pone ia ma le latou fo'i auaunaga le suga e fa'aofo ma le fitua ia o le tatou Island Grinds i nai Utah ma le Polynesian Market ia o nisi umana o tatou ngā company au funi ngalo le tatou Pacifica Link store i nai Melbourne au Sitalia ia awa tatou o loa Masani ma moli whaamāloma le whaaftetele ia kasi ngai aso loso o le usautu i mata ma whaamatala tūlanga o le ia o lau sunga le whamaiku i wasau aro po ke i wa ia nangon tatou whare te le Io, e le lo belisi no le fare che le pese sembra la capi o te ya wara se mea ya no se me po me o so se mai po a mai wa fare un mai kangia ku poco wow so wa po kan me po e ora fare vai para me kangi ma che ko po pe o che lo mio ino un crucifo Uia, ahora, kagira, uso sogi. E pouco, fefer ko ka pe wala ke dir, fa pe. Ele o fefe vale. Ka ora va pe no ka sino ko le mo se kula. Mo ka ni se ko. O ko pe o pole la o mo. Ia, ai o si fike fa ka o mo ki pe. Ka ngi. Oh, sorry. Ka rale ka ya an ka ya. Ngana lain. Ai nana ni fifi mai. Ya, lau sunga lo ia wala ngari foi mai lipo ke tu vasa. E tu langa foi le lo lau sunga i nei e. Se fisa so wanga wa ka fa mau ni mai o pe mo i lipo ke a Elvis. Okay, ko e kule ia lo langa wheelchair. E fa son mudi. Na fa ia ngor banga ngi kongol po. Ngoko mo fon mena ko wo. Au ke sau fa fo. La kan masu su ming po. Walu kan su au ke alo fala i ngai kamakinga i wale mal mai waka ngia siro makua fa me po fe longo lo ola kulo i maka ele o vaku se o ke popole le se mena e popole ai fu ia le la ko ke o mai nga va ai mai ai longa fale kua mai oi sa o eso ya ulanga o e fa ka mai me nganga pe umma ngia fala au longa mai ai fa ida utala ai ina wa mato na mato muri anga mo te mi fata ma le sunga ma le fionga no mati ai ele ai usa fa kwa ese ku ka vale fa kangi ke punga muri anga ova oi mai ia oi foi si ruso oi foi o le o me na matu fata oi baka ara ka kangi ke fo oi se tama e tiro pelo tu lo mai poli ia o mi si ese wa ngor ma lo fa ye wa no fa ka fala wa no po ke ma ske para o brica wa ko fa pe me foi po so foi ka go wingo na fora
So se fuara o e kau ke. E nonga su ese foi singa pe pisi. Eu pe mai sa uole. Ai na ne mene le ke le wo vai wo fo di tu langa le te vai i koi. Wo pe wo kere nga pise e no fa viau. E Pise wo ile ko se korka mine le ino boy. Tu ai pise ka ma no. O kano ka whainau ko use vale pese e ka. Ona ka po ile aru se lo pofe. Pa mo por fengol. Lo saliu. Tu sa le sa mam. Ai ku so lo mo fa ko nguri anga. E so se kai mi au ke vai ko i ke so so mai ruma ia mo mer ko rusi. Ya. A se vi fianga de lot. Olo mo wan man lo se la umalang. Ya. Ai wo akala nei no ofisilia ku ya nai ai si nu ar kamano. Allah ko mum fa. Iya. Oi, ya. Ku ya i puni. Mai o ai ese menen ka ko va agen. Ya. Ini ke kai mau lo ku ba se whainga ka kopu. Au te lori te miren tato o tono lo tau fo le Caesar's Palace. Ngas kama i kai mia o va ia nai. O uri ko va ia ro ke mia ku. I lol le ku vasan me ngai. Wa ko ruole ko ka kuri fa for show ka ko. Wa ane me te fa ia ri wo o ma de nga brief. E sa nga na e pa i se mea i oi. Wa o ma ni nga brief. Sorry, ai ho ko na vai na ta tu ye ni me. Kai vi ave for for. Vai de libro ku bas. E o lo kwai. E o lo kwai go. Wala ki oi. Ngai fai e mai. Ia. Ngare hen kafi. Pero ele isi dia na po o kau e ai ma ho ngani penga skuraki. Agora aqui não consigo. Oh, please, excuse me. Yeah, well, excuse me. Please, he's like a great grandfather to us. Please handle with it. Pero olá que chuinga. Please handle with it. Great job. Ya, o te orgamano. E se for fai nga ya e fatai, o mo na malos. O vai ko ngai la ko ngan work. Ya. So le ngai pu fa fo ngan malos ko malo. Ye mo ko fora wa mo fa ko. Ele ko foi ko prescription. Isso fora. O so fora a we pi fodinga fa ko wi. Ai pu ko fa. O kai lua ku la sa pisi. Eu sou mais vercaio. Puri. Leo kamaro ko ngor fokura ya o yo leo. Ya fa tai ya ele maftanga foi mali. To so ya tu basa. Ko se fa manu yanga le le matou foi au malanga. To langa foi lo yai. Ya ai wa wala ko ma ko ven o pasipi tau ya e luma. Wa tele lai na tau le mo se manu au ka ko inga e luma. Sa aluna matu ta fa ngai pi so na tau sia le sa fa sui va ya le mo ko malanga. Ya la si va au nga ka mo ile mo ke alu mai. Ya la si nga va au mai. Si. E vai fare seu ko. Ai vai de. Si fin kamaro ko mur ka kaman. Sa fa kama. Ya, olo mruyer fa nga malanga. Tu la ka fo olo yai. Prafta ile lo fo de tu. Ya, ole over va ya tu sa uni mali atu. Ya ole utongi fa fo el koro fo piol. Ya le pili fo ile atu ile e pa malana va en fa up fa. E pili ele fai unga na au mai e fa mstonga ma go lunga le fionga ya simtiva o ye fo i o fa msimsili. Ele ai se la to ya tu lo fa pena. E la to te fa maroro ina ele speaker po se tu rang fa pena. Le la wa va tu ko fo pio. Ai ko kongi mai fa ko fa singo palan. Now o a fo ringa va io nei tu inga me fa pena ai me se fo. O le fa tau no ino tu langa tonu o tu la fo no male to fingo o le speaker mole anga iluma. Mantua se ta le issue le sa ave ba ngale o le HPP ma so le pa ma fonto e le famo sinonga.
Leana na ato challenging a ile fai unga ale speaker me fainga about ele swinga kula fongo yanga constitutional amendments nga fai ila ko ka kongunga di konga about le fon fe kala ya amai fai unga le ale fam sili pour le Supreme Court yes ele le right al fon fe kala afan ye pa lo kai kongo le parmengi o fe le va le appeal which is it's normal, it's their right to justice ma le process anga ya le justice le la o me fai unga le Court of Appeal al ma nga yo le Court of Appeal le o le famasingo ngi sila le afan ngi preside ai le la o me lo ko fai unga the appeal is dismissed ele ngi ele fa o winga le appeal la mai ma reasons ale famasingo ya in mafuanga but there is a critical issue aka ko ba aingi songonga atule pale nga fai e winga fangua ka Samoa le fai mai afa pea e manga o ma lo fangua nga fai yakwa mai se ko anga e lunga le video lenga ka ko maka o foila ele fa funga mau le tunu afa pea nei e ko kula i mai HRPP se vai kami o kula funga foi langi e ko li liu foi HRPP kula funga yang pasia because Parliament has a supremacy, they have a supreme power, and mafai inga lako suia kula fongo pe ale esen kula fongo. Ia kia ula ava ai o lelo loma paloka. Ile fa fonga le tunu. A fa pe ko kia lo lofa ko mea singa, fangua, suafa. E wakula kong HRPP makuwa ise I a ko mengi. Longa winga e se kula nga fo ile la ko fo I kula fongo inga fa le lua fe ele pai inga muni le HRPP. And this is risk. Ava pe lo lenga ka mafai arva inga le ave ile fama singonga piko sidi anga mawolunga e challenge ele pa singo kula fongo ngi no include le vote le speaker. O fo ka ke va ai ele akor HRPP pa fa pe ele fenga paloka. Ya ke ao. Ele okupe e uma kupe. Ai le ko mo me fangu. Ele ko mau mai fangu pe fa pe ole attitude le fa pe mai kulepa se avangi lunga le video le fa mole se ya misa na use na wa tu fa mole ya oi no fa play mai le ya le fa fonga la ku e saunga ale kai le HRPP le songa ya kulepa vai kai mi au kula I mo le power ole so longa le tu le pa o ta pe na mai ya misa le video na tu ina o le taimi tonu fo ia o lunga tu langa fo I va mana I fio anga ya fia I masata puala tu langa fo ia o la tele taimi tonu fo ia suanga fa ala o awala le sa wai va nga malo fo le suai mana tu le pe le sinu una matua soli tu e to yo mai fa ala tele o ila le nga fo le malo masa wai lo fa fo le fia ia fa fo mai sa mo le la tu fa le fa la ve ses fa la ve lo ses me ve lo ka fe na na pule lo al malo sa mi ko fa la ve le la ma le pas sur kula fo le awangi fa la ve ses fa la ve lo ses me ve lo ka fe fa la ve lo ses me ve lo ka fe o fe alo no fa mua amana o lo ia malo o fe alo no fa mua amana o lo ia malo avelo al malo fatu la fono kongi ton e tu pe tu se mani me o lai ku ya magna fo ya after ya misa male va ngale the producers e loai o lo yele intention e fao fangua ma ele le tunu ai fao I lalo faungo kula fongo onga democracy o le tawa lai kongo lai e umia kangaka le faya fifiringa kangaka paloka ai o lo kai me fai elections that power will transfer ye la ko le fifilia le le avea ma sui fai pule power umang fifilia e mo lo la majority e paki o paki kongo nga kai yera ku ma o paki fo nga la faya kula fongo pelo ko nga kula fongo va pe le sa ngo mele sunga kulepa amanga o lon malo ua mai lo fango
Ia ke ulau e contradict ai fo i le view le va pe le mafainga ave ese fangua kau Samoa pe le mafainga saul ese fangua kau Samoa nga ole ma lo lava according i kula fonga ka mingi la sa ye le power le so le la mai o suinga fa kula fonga ia nga su ye le nga vote le fonga fekalai o suinga nga le wa ko fa fo isa o e le mafainga nga me le ma lo ka se ia ko fa pe fangua le pa e contradict ma le mela ma o kula epa and again and again and again o sainga le manga o lo ke controlling fangua ka Samoa mai foi nga solo mai o sainga e apalai sik sengi Samoa ko kiki a se ingi sila no Samoa ko kiki foi si Australia no Samoa ai le ia se palangi felwa ia ingi sila po se maul e alu e sanga interest e aveanga ia sik sengi Samoa no sainga why because they already know o le mele mawhainga la ko intaro i whangua kau Samoa. A vea la ko makanga Samoa. A laila ka mawhai le malo, i whainga malo lumanga. E ka mawhai e twist kula whango, i ngā mawhainga la ko excess i whangua. O le whaiunga la le Supreme Court, le ngā a le kora whapio nga mai ngai. O i loa confirm mai. You know, this is a win for the country. E mawhai ele malo, this win can be overturned. Pe afa peangi ngal parliamengi am overturning because a supreme le power ale parliamengi e fai kula fong and pole ase se fai ungal famasingongo waka oko the highest court ngal power le vai ngal finga la overturning afa apela o le ko kianga e ku paloka le waka mafai ia le paki le HRPP e focus i kupe e avele attention na kanga kai kupe inga ia awang i se attention i fangua maswafa lenga lo la ko faya ingale in maka opule ai nga o ka mi malo mai ai if they ever will come to power le ke ai kupe ai ko fo ilo ka se ifangola ngo o se mere manga o Samoa has the answer malo ka le e tawo so finngano le sa o ia sa le ulanga le o le o le kusa le o pa ngaka ia ka ko mo ia le ia nga bakau ia fai ngai ia fai mo fie o nga malo vai ai o lo ko se e ma fo anga sidi o nga mo Samoa o me ka wapu ia kule pe se malo se lo ko ia manga a su me su lo o se le po nga ia ka ia i ko nga ka ka pege e folo mo mai ale pa ki le me manga o nga o le malo se lo ka ki lo ngai me nga me o le kola ma le pele nga mo o fai me nga fai kule pa o me o ma kule o le po nga lai ko nga ka pege ele fa soa pe sa ini finga ngalo le ko ele finga ngalo no makai malapo pe sa ini fol finga ngalo le pa ki o lo kai masuyo ko malo alo ka fai no el problema ngai ka ko nga kai papeli ele so ala pulinga se ka po mai lo ilo se kai pula fon fa ko pelau le fai a fingi pula fon fa ko pelau fai pule ma o te lo i sa o fa folo na to inga ma fo ile manatu na o ia lava e ata mai awa o le upomoni sa mo ele na malinaina ana fa pe nei ele ile fast le fainga palo tale na to nei o te lo tatu ko tunu o ya ka ko ia ko fo isa mo fo ile no fo diaspora e ngo fingi visa ka ko fo isa mo pe o ia ima ko inga ko monitor le dei tatu movement o ai lava ai tau faisi na tala ma fa ali le tatu wa i manatu ma i fainga malo e take control a ko le pale le ko pa ma pengi ele fast le 2020 pe lai si fo isa mo ina na sa no ngale wa o sa ngale lai fa i no power ko lai pan mia o lo fiso pan mia lang sa mai ia lai pan mia mana tu ele termina na lenda ila na va na uma wa e o so isia me fa pia anu no le e ese a wa foi langa ka kisi fia langa langa le fia o fio anga e vela le sistemi na fia na me ia sau le o so mai saka pola ai o so i fa la kai mo so na isi pito mo tu lang fa pela e fia kere ko inga e tu kangawi matalafo ai mana tu mai la o la ngawi makalafo ai fai ar ka malo ai longa pau ma house o foi lai foi no ele longo ma sa mo fa fo ba ele longo ma ele fa pe mai
kusa po ngi ko fangua Mm. a manga ono ia le malo Ave, ngale ha kwa avi loka ka. o le fa la velavi e ko fui ka fa ngaka ia wa Mm. te minga o ka fa ngaka la fa ia me ka mang Mm. fa vai ma ia pa wa me o le ko malo o kongi ngupi ingi me o la yu se vai tato me a singa Ko ko ngi foi pule ai. e pure aya Yeah. I mean, o i ho foi o to ya o ko ia sa tu ro. Tanga tai ia le ko ke o ngi ma ko ala langa ko a mai ku la e pa ko a mai ku la abi foro ko fi ai. Ai fa ka wero ka ko fi. Like, ia au se tama le atawa. We have to acknowledge ile driving mai kule palaku from the last, like no maliu le kokoli. Yes, it was good. Yes, we have to acknowledge ia langa kai ka inga ma mea sa whakingo inga. Pa ole mea o ke le agree e le ko ke le. O kupe uma inga whakingo i, e lung kupe kule epa. Ino o lai whai mai o mea sa whai e ko inga. O le mea sa whai kule epa. E le ongi kupe whapea nga sau le poke re kule epa. And a whapea fo inga whaingi diplomacy agreements a kula epa mai siakungu. It was in his position as a prime minister. E le whapea fo ilang alu kula epa ka whao a saula i leo ia alu fo isia kungu whaikanoanga. That is how democracy works. Ai le lau whapea mai e manga kua ngaluenga nga whakimu. Pawhewhia le kele o ase kala kungu ule nga whande e sainga. O le ale me wala inga le disclose le kungu ia details o dealings nei. Ava penga appoint ele kungu kanga kangi yeo ave masui fai pule kung mo kala kungu. The country has the right to know details of these dealings. Why? E umaku kanga kangi ai waku isika ika e take le kungu going forward. They need to understand po oa ia dealings ma fai maisia kungu. O le mea peko sili anga ngaleanga. O le umai fonga. Ai waku isika kungu whapea. O le umako mai e kolektia mako aseka. Le umako mai e take over aseka nga fande mako. Because these are the collateral and securities o le guarantee ia debt. But o debt leilunga le sovereign nations of Samoa. E le whapela ngā sea kungu umos ka ngaka sko akas. And we have to appreciate lenga luenga ngā whakingo e kai fo in the last 60 years since we became independent. But e le whapela la kako mawhai e ia e hold ma agree. What we had in the last 40 years should be the platform for us going forward. Ka kaunga sui, ua ese fo ile la langi kai mingi. A ka kuwa ia Amerika, how America 20 years ago is different from today. Le kele o kungu. A le ka mawhai lava ila ko e whapea mai e sili kai ka inga kule epa. O le sili leo kai ka inga whai mai e ka sei whangua mai kangaka. O le ko ala whaau ka mai o kangaka le kungu. Ma o le lako whasingo manga fo ilea. Longa winga la ka sei ko ala whaau ka ma sei ma whasingo manga o kangaka ia aver malo nga ima whainga nga owner malo le kungu. That is ridiculous. Ole ka ke kongia ska ole ka ke kongia se ka ngaka se ku ke le la va run le ku. Ai ne ele o kwa maximize e ku le pa le la bongo e peinga o fa ni belle. O le ki ngai pele ke ro kai. Mai. Ia o ku le pa fi. Anga le ku le o me va le chapipi. O me nga fai lungo o ku per malo ma ku per lo fa. O la ku nga le ma fa so. O fa so fa nga ka. Ale ke fa me me fa ku le pa me fa pi. Al mo kura e ko ngi fu a fa ga fu ku le. Na. Ko ka se ku pe ku le pa mo ka sa. Pa wa me fa o fa so. E lo ma fa ma ka pe ka fa ye. Pa le la ma fa. Yo ka ko lo ngi sa pa ka ko le. Aro ka kura ni, ole ke le yo nga sa ma nga ma me sa ka mo fai sa no nga a pe kula mai se pare mi fa pe lu fu ka sa nga se pare mi le a pe ni mo city state sa mo Yeah. o shopping center o mai ku malo Yeah. A foi le winga na la tanga. O ke le ma po wa ya I think it what tanga talo fe ngi kala mai sili ya kula epa. A tobu fo la tole pepe se le na vai ngai sili ai o la e lau te benefiti mai ai ni te leo nisi o mea. so Ai a fua fa ma fo fa. Ia ka ko vai la ia o fe o fa ia ma ke ki sa lolonga. Le winga ka to wona ai la o kara mo fa sa va ia ku ngi la ka i kai. Wa ia ngi suinga ke le o sa va. Wa kau ia ngi kulanga. Wa kau ia ngi kulanga fo ile mo fa ia ka ulanga fa ka. Wa sa o so nga le ato.
de dai de ye yang au le no wa wo fia fa se me mau ku ele se ki wa ngo se ku pe wa va ku po se lo ye te ale wo fa se fa le fo le mai o le fa le fan mai se nga ma tu no va pena ai le ai ni fa ina le yang alo na fa se Falele facing. Yeah. Yes. Motiu singing como firma leanga. le tate ia le ia ile o ka le kukulu le fa ia Vai la le move ang sila le announce ngi ile relationship ang sila ma Cook Islands. Leo ka milo Cook Islands kuwa o fai agreements ma sainga. A lengo vai ko ngi news ma ngi sila. O leo ka offering sila fund. E ave ya Cook Islands. And for a country bigger than Samoa ngi sila. E lau ke concern le issue le a Cook Islands le fainga pa ang Cook Islands ma sainga. It send a clear signal ya kako. E ka kaunga ko concern, especially ya o fangua. E ye le vai kaimi. A kako le pisa mea ngi makang mafai a mai ka yo lai lau ke serving al best interest le kungu. E le vai kaimi. E polonga i ka Samoa. E le ka inga ka ngaka ele o Samoa. The time will come. E kusa kau ke o e ngalue fangua o fangua a kua a maainga. A lau a pule ka ngaka ele o Samoa. Vai le flada ko sainga e o ko claim the citizenship. A ma fa foi la ia ila ko ia pela le isu ka kalngo inga ngasi. Ila ko we nga va e paloka. One of the documents approved ai lo 16. O lo kus folau. Lawa ia sainga lawa travel kus folau Samoa. E ma fai fo e sainga nga vote. The time will come where ko kele o sainga la o mai Samoa. Ngo mai la ia vote. Because o lawa 16 ila ko. And ya o le election de la sau. O inga e confirm mai. Are we in danger or not? You know, o sefera kung upele. E ko e ku me lo le HRPP. We are not safe anymore. Makua i saua sainga le full force e a maka o ngala ko controlling ala kung. Malo, afa check. Ole to tonga le na. Ona lead mayanga I mele o to tongi fa fo el fa msino. Ole fa msino nga toililo korofpio. Le finga ko kulava tu ele malie hal to ina tulo. Ele malie lava ile tandi wa au mai el fa msino sili. Ele malie lava. E mana o kena longa anga kena lo tala ana fa pe I lo tu le pa le wala tonu ya lu ya Yesu. Te lo paulo tanga tawa ave ana apili ya Yesu. Ro au te nga o nga fe ma wa le vai na tu urmele. E nana te fa yet. Wa fai wa matua fa mama sangia ai. Ia tu langa o tamali anga nei lata ngata I fa msinonga. Ona wa fai manga masangi le watu me e kaya mai manga awai. Manga awai. E fai kala I kanga kapapa. Ai ole masia si kongwa de ole ngofu fa ai titia to mayo o tamari Samoa. Ia wat palangi na de Harris le wa de ruling ngaminga le. Yeah, yeah. Ole me mari. Ai ni ke mi fai le pili le. O ko ni po kele ga ver ka ko fam susi. Fai fam susi. Lau le a mala. La mo le ka vola la le palangi le pa fa pero kusa. Oleo kusa fai unga fam susi le ka ko fam susi le al pala. On mele ku punge a fai fam susi Samoa se fa ko se be le male man masa. Mo fai ki oi. Ari wo me palangi la mo pa sipi. Ia, ona fa taila. Le la o fa manino mo fa mausali ai. E untouchable la vai o to speaker. Ja. Ma e ho nga mo le nga I luma. O ai lava ko tu lo e tu sa ai lunga ma fa ku se la fo manga ma me ma fa hani fiam ka ki speaker. Ai lis le o for fara. This is the president. Yes. Yeah. This is the president. E o ma tua to le niu le tua o I. O ko pupu melia. O le fa le ma fau no for speaker. Yeah. Tu la fa pena. Tato watu le o tonga o le nei aso ai mau tele yo mai e tele sa matu taimi ta ai tu la ngor finga palota. Ai na o mai lava o tau manga o fa sidonga o fa au lava. O mai al mo le mau tau ofe. Lau ke sis le pepelo. Mai al mo le mau ala tanu ele o ese ale la lau ke sis o le pepelo. Fe ese ai le mo le mau ala tanu tupuola.
ma le moli mau a le komisino o leo. O le mela le malia i, o le to e maua lava i lumo kalasa. E to e maua lava i lumo na fionga timita i famsino. Le ai ma se consistent so se me sa o tulang e sau le si ese sa arwa tu le si ese. Le si vaenga le maua i fo i le efisiringi ai le fa maoni o ta o fa mtalanga ta ofi. Ona e yere vaenga le ta uai le uso pe ya se uso ala tanu le ta ua le sa tu tono fa pui ma tu langa fa pena so fa ya mano po mano a le ua vatu le tau talanga ma fa talanga mano ilana moni mau e le ro ye se me ona mea so o e paule mele ku por ko nga me foi lili uso they are just allowing them e su sulu ma fa se ka i ru mor fa msing pe al me foi le nan o ya okay la umai na le atua ma fe sa sia i rumor famsino o le fo ua fa tu langa le moni mau lawa tu ye le mia mai ye le mia su ai mai sio le so fa ya elia o le si moni mau le mau nei mai le latest update ai au aru tatu program na la fa nga solo le moni mau le tama ita means lango komisina lango ya Mona Lisa io tasila na moni mau la fa nga solo so far o leo lai flow wale o mori mau matu langa pauli mele inga le avakua makau ko ai lumo o te mile fa yer korosi tu langa fa pena le ataua ma saun Usalo ngala mi awaleli umale fa sal pos kan ngange ya mo besi update wifi kaka ko fa posisi kala ke o kako fa email fa observer mal vai mal por ka o se ole vaenga le matua i fiu wailo ia te ke ki mar ole mta upu le malau te fiu i ole mta upu foi le nga o hia sei le ai mani faa monga physical evidence ole mela na le uso ke longa la pepe man mutu le cases ma vaenga ali tu te le ia precious mirror tanya to iloa ia ma cases ngale la ko le fa makala nga dreams iru ia tu sanga le atu ole mela le tu por fa makala nga mi e ku o fo ima meia ga kusi ai fa makala le mela yo la ko ma fo le la fa ima refer ma fa mana tu to cases e le ku o mera nga ku ko ngorau affidavit o ka ngorau me lo mo mo fistu si ai sa o ka o fi fo ile la ver mena e mo halu sau foi tu pola la tanu e foi me fa pe lang fa manga ko yai how come me ko ngorau lo ko singa ila tara tu so ai sa tan o ngalo ya un tu to waka ko fa ai da or menga le fe ngai kai mi ngai le ai ni evidence nga o hia se ya me ya la u mor fa sing ma ko ai ma wala lo al fam singo ngan mele endo le al fango nga fo nga pa ma fo fo le nga idum le va vai le ku ul fam singo nga mar ku la fam and ya o ya fa pe o ko nga mo ni mau nge ya lo no ti ko mo fa mo mo ngar ko nga ngi le fam singo nga ngi o ila ko ya lo ko le ngir ko ave mal fat pui mo dia i lalo o ku la fam o ya nga ka ko kal mo mo ai e ka kauanga nga ave fat pui ko so lo ko pepelo ko e magi ke o le nge ngar ke si e mo mau e ko lo ngi me o pofi ya pa fe pa la ke o la ku ya se fa mo kal me le e pofi mana tu le ai fa solo le ku kang le ku kang ya le fa solo le yo kai me sa we le ku ke le sa we se mana ko sa we lo so mo ole ola ofisili sa uni tele lo pe ti tu langa ti tali nai so fi ngano but I'll ask the question still fa mata saka kau ele o se ava no le lei e apili le no case to answer le ke ka ofisili le mero no case to answer le na wale pe na faila tu ai le la wale le fa awa la fa maka ele o se move le isa ka kaunga kongi ro lunga Supreme Court
Ia wa ku mai lo mafu le facility just now. Ele mawhainga langa lele ele i se i unga whamasunga le issue le kalanga pemingi. So se longa la wa mai se i unga whapeo le unga lea APC guilty or APC free e innocent. Whako a mawhainga ave se apiri lunga. Ko se le mawhainga ave se apiri lunga le court i lunga po le higher court. Ma le e kalanga inga le meta i lalo. O le application nga ave le whapea if Congress strike out the case on, there's no case to answer. That's normal process. Kele o kaimi o life proceedings, defense counsel, even the prosecutors, e mawhainga lako make submissions. E kama whai ia vaipule le position na le court. O so se kalosanga fo i ave le defense counsels. E kakawanga si ke le court le view o le prosecutors. So it's the process. It's a long process pe ava ai but e lima whainga ave se ava pengi lo whai mai le ai le case answer. E carry on la le court proceedings. Le ngai kakauanga a mai se whai unga a le whamasingonga. E winga ina maka upure ka kia I. Otherwise, it's outside of any court jurisdiction se lau ke whapea o laua ave maka upure I lunga le kalango inga I lalo court le lalo. After ia lau sunga le dino ia. O le sivaenga. O le tūlanga fo ile le leo matua whenumia ia ki witnesses a leo matulanga. Me se tamaita ia Marie. Ma whaasoro I lava. Ile tūlanga I o alo le tūla fono e le whaamata o se o iai se procedure whaare tūla fono e te tau ona sila ele whiunga tamaita I whaamasino ma sila kunga e ngā o mea ngau mea ngi ele o ngi mea whaamaungia. Do we have a criminal procedure e te tau fo ona lima taita ina ai I a ngā ruenga whaamasino ma tūlanga wa te tau wai ona tongi e se tūlanga o le vaenga lea. Lua o lau whaafisili lau sunga walanga le fuwato e au mai le whina ngalo talasa. Lea mai le tala mua. O laela ato e revisit le no case to answer. For my now she's looking lau koe wonga koe karia inga. Longa koe revisit. That's normal process asiata maliata o whapea fo whawhanganga le tunu. O so se mea before the court, ele kaimio le whai proceedings. It's all subject I le decision al whamasingo. So o le me whai leo ke whalongonga ia o ia. A leanga fo isi whamasingo o ngā, like o ngā pākia fo whamasingo e kau mawhai e whakulanga. E le mawhai fo ilanga ngā whai se whai o ngā whamasingo. A o lea iai kulanga I evidence o laene I pia I lumo le court. I le kulanga ia le defense counsels, that is their job. Try and push le maka upuri mo whamasingonga. E le se case, look, evidence iwa ka kia luma. O le vaenga lo ke loa and the right word o lo ke mafo fau appropriate ai, it's arrogant. O le prosecutor. Lewa umala ko key witnesses, it proves from what we have seen so far. Ele credible se witness o witness o mai num. Ole makua I pepelo a lewa kau e lo ia ale defense. Corrupt, pepelo, ele credible lako moni mau. Anga whapea lo ke ele object le prosecutor le application ng ave no case. Se mamangu I ngā wawhai lot considerations ale whamasingo. Because so se mea la vai submit to lumar whamasingo e ask whamasingo po la position of prosecutor. Often the prosecutor will whapea, we have nothing to say. Pe whapea lo ke loa. E lo yengi si lako evidence e credible. So far le I witness ia le wa mai luma. E le ainga se credible se awhangi se mori mau. Even ia Marie. Le wa ka usawa Marie. Mai ai o. E contradict umala me uma. And given the case has the public attention, and it's so political. Ko lua fai pule ia moria I le case ni o fai pule le fast. Ai ai fu la kanga ia le kule le fa pe olenga kang. Te ia also, pe la va pe olenga kang ia le pule.
o ia fo I lesa fai puli. So you can see this case is so political and it's not easy if I pay for easy decision straight away. Ong ole avaku fiku suluongo muli mau. And it's all hearsay stuff. Like isa oilo so ngonga nga fai desiaso. Ole su e nga kala. Ai lo yengi evidence justify ai. Isa ola ko as se yer vai nga le modio. Waka kaulanga I think ava pe yese se mafo fa ole fiong ole famasingo. E koi revisit the application ole defense. You know, there is a chance king you there. It is a case. But I'm optimistic. The prosecutor is going to drag this case all along. Ole le lei fo ila ya uila o iwai because o ila akali ai. Ia le hit and run. Yeah. Ongi evidence o lela avaku lumol ko. Ko se fa nga lola ia le so hit and run. Okay. Kulpa ke ho ile la pe kau ko van la. Pa no le ma la le ke si pe pelo ia. Ia tu polo. Polan alakali. Okay, le director le kala ke si. Poli ko mai la o e me un pa mo ki ngora per ke si. Pe pelo ia ku polo. Onga o kula ma foi leo. Nga ku e kala bo. Pen fa ka un po vi pe dei po. Ai se me lo wa ma ele le kala bo. O pa me fa ka un po vi pe dei. Asa wo wo le ve kom singa. Le ve mai ai le kinga o ku polo. Le ve mai le so ku polo le no le sa per pui. Ila mai ka una pe ma fu nga ngai wala au te pelo. O lai no ke si le kala il pofi. A ese mele wa nga yele. Yeah. Fam kala. Kusa ole lapenga le ia I le vaenga le fo ia ala toi matupu ola ia. Mana tua mai. Il fam talanga Samuel. Usa o ai kia o mai wa fai kupu ola la kang. E kau pongi ai fo ilanga era sa fai. Ole era ne di dia sa fai. O langa era lea nga ngofo ai kau whaianga ma meo valea ma kau wha marosi vai. E to alua Samuel. Longa lua. E ai ma le niso Samuel. Ka malong ko fingi. Nga ka whaua kuia Samuel i kua. O ngofo ai fo I kua e whangu o re ride. Lea la nga kupu ai fo I le siva e nga long e lua la ka maika I nga sawa I nga ya meo maka ngā le rido kupola kang. E po ala tanu tu ruso fa tupola. O ila. Lea la e vali mai ai loa male pipelo ala kang. Onga o lea e pipi ia ku iai male lango sua leo. Onga o lea fo ia musu longo ia. O lea afia i fo I mai ai I le melea. Mana tua la. Ua fai ngō fie anga pungi le melea. Ua fai ngō fie. Lea la inga e oso mai pipelo ala kang. E fea koe le keisi. E ke pipelo. Onga o le kaimilea. O lea wale liu uma masui au meia. Onga olo musu e ai fo iau me vale nga fai. Pa fonga lua se tama le atau. Ile Crimes Act a Samoa lua fisul kolu. Pa mole a misa, I know this is short notice. Se kua e lunga le Crimes Act 140, male kasifa kasi section 140, male section 141. These are fabricating evidence. Ole fai aku penga whakaungi povi ai kami mai ese le mea leo kami mai. They are fabricating this evidence. Kolu kau sanga fa pui pe fa pe prove. Ava pela ole vai fabricating evidence a person is liable for imprisonment for a term not exceeding 3 years who with intent to mislead any court of justice or any judicial officer in the exercise of his or her functions as such fabricates evidence by any means other than perjury. Saule kasi fa kasi. Conspiring to defeat justice. Person is liable to imprisonment for a term not exceeding 3 years who conspires or attempt to obstruct, prevent, pervert, or defeat the course of justice. Mit umai ir ko inga mo maulea pepelo. Not only it's misleading, fabricating, alo ko mafai I awai onga mole justice. Wale au mai me sa o kokong, au mai me pepelo kokong. Am fo waila, o me foi le nga lengo fa ya ku kami solo. O kanga ka uma le wa note ma fa maungia le lako pepelo I lumo o le famasingonga ni. O le kaimi e kula I mai ai le malo fo. I really hope e vai le loia city. Vai fo I le makanga luanga leo. Ka koso le fat pui.
O le ale mea ngā lenga ese lau whamakalanga kuskusia, ai renga ese lau whamakalanga ringa whai kongo ko. O le tele nā o le tūlanga le wai hau. O le mea mali e. O le ua whaasoro kungei wa umanga o kusira ko mo le mau kuskusia. Le lai o mai ni ma whakarikari aku mei kukupu mai I kama mawhaia. Le lau wawai o kuhere uri ia. Wa makua e se hare mea la uoso mai ile mau e roia. E se mea nga kakusi ila roia la ko mo le mau. O aku rola ia. Le kau kakana I mei nga kakusi. Ai ka mo whai kadi e whai mea kau tai mea la ua. La ufisa sia I mai ia vaenga nenga mua kongo mo le mau. And that's conspiring to defeat justice. Ko sa o lawa lako ko mawhai e whaasese ia whamaumaunga ma mori mau ma evidence o lea wako kongo le court. So ia ke au e fit le lei e arkasi whakasi ko e fit taile section 140 o le Crimes Act le kongo. O le afu. Ongo kausanga pe aku whakas e kongo le whalpuipu. Wa mai tato I. O le menga e mari e waranga. O le sime mari e fole lo ngei me o malapa la kuskusia. Not only o lai whamkala upu ala pu kuskusia. E sa oila oe saun. O oila whai me wafori ngomai. Ngai whai ngomai lo sawanga sa uni se longa la kusfam. Se malo fau. Kofi se loya city fau. E mawhai e loya city le e kaingi pe awha pe carry on. But all the instructions, like iau I hope, and I have faith and trust. Whoever's in the legal profession, regardless of fear or mail degree, if you're in a position of AG, uphold the rule of law, because that's fundamental to our intentions to become lawyers. So e ka kau foi le lawyer siri ngong kang pui. Le makanga wenga leo, awako se malo fo. Because ola ko e ka kaunga lako. This is their Bible, especially Crimes Act. O vaenga leo la ko e ka kaunga enforcing. Au le solo mua mai ala ko. Pepelo famasingonga. Kama fai e defeat le cause of justice through means of telling lies inside the court. Aka ko karongona ka fu leo e karonge isa. Se furu mo mau ia o wa se furu nge mo mau feke. Se furu fu la ka fu pui. Kasiar kanga le nga sa olang mo mau. Marie. Because o ka o Marie. O la mo mau kuskusia sa fau leo. O risko iwa o kaulang. O ko iwa fit o mai ai lalo fa pa kom single. Yes. La tu marolonga. A foi bai. Fa o tatu fa soa. E vaenga ia. Ia e misi. O matua won la vai fa masino. Ele nga tau media. Ai ka usa o ai fa masino. Sa mo opse. Tatu marolonga. Foi bai fa o tatu program. So fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I mail mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisoswani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai ta ua le mātou officer tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato officer nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that.
head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI. Te mira wati lea ua tiale titi la vali tūlai valu ia i le toi fo i mai el tātou programi mai manolonga mai sani tau se sila mai ua whaile matu whale uloa. Na anu tātou manolonga i le i tūsi whale uloa o le ufo i mai ua matua ma mōli wha manolonga ma wha titele. Ia i le whiunga ia lau matia whano ma whare tua ia kweni ma le tātou royalty income tax. Tu sai o le sponsor inga o tātou live, home live. Yeah, but tato proclame. Aso te itasi straight from Las Vegas. Yeah, they mentioned tele o mato ya. Yeah, fa te tele mato vainu o le longa sto ina vainu. Tango atu I o strawberry, tango atu I o le energy drink, tango atu o le loli. Vainu. Se. Ya, tau se sila mai le whionga ia lau matia mar wharitua, ia mai sona i la alo, ia o lea e au auna o mai le serving o le tātou prokalame, ia me se fo. Ia o mātou tua kaini le whewhewa ia nei ele o Las Vegas. O mela ia, na mātou wa ia whaonga ina o Elvisi, na mata I mea le ia se mea ia. Pa wa ia o vai le ka ingu nge ele sunga ia tui basa. O le update le na o le whapasanonga o lai whaua o tenu nei. Ai, o le amatou se e mai. E le isi a whaitu la o prokalame. Se ia matou whasoa. I tā penanga al whatua tua I le tua sa mo utasi. I nisi o nai o lātou sui tau wa. Nau, o le amatou le o ti te o si le tua tele. O no le taimi e whaawa wa tupea. Ma o le a amata fo le neiva yaso ma le lava yaso. O na whaala wilo atu. Who are these people? O ai tonu o I la tau nei. E se mai tātou luas furu fo I lea ai to tonu lea na manu mai lava ma tūtū mau mai lava. Ia ai o se taimi lava mwhanga solongo prokalame neva yaso ma lava yaso. O le a tātou whaawawai. Ia I tūlanga o tangata taito. Tasi, ai on vaenga leo te fia a matatu ai le a tau msauni. O leo waka yatu si tia fai numero tamai tai po tina. Ko lea o si o la tau lima. O le atau vai le whaamanu le whatu tui le tusa mautas. Saua mai kau whaakoanga o sfupa sei. O wa irunga ma le vahamara se furu. Ese mai ia ana rosa. Ia a matulanga o lo tau tuai pia. O le a se tāmata mai le atau wa iona. Se whenangaron. O le a se fiafianga ma se vainga le lei le tūlanga lea uas tau whai mai eile o mai a tamatai. En lei tau sanga. E ke lele o ngā, wala paku po se furu, e sui o el fast, se furu kako sui ka mai kai. O le kāua, o le vele a ke sele, ka upule ka kako pise o supa senge, ma leongo o lenga, ka mwhai sui e kulanga o ka mai kai. E longo winga, e lenga ka ngā, le whai aku o langa pāhe so. Koe au lei, koe... La tato atu I whasaronga le mai lungo tato screen, mole misa. Ia, o suita mai ta ia lea ua a tau vai whaamaro le whatu tuele. Tusa mo utasi, o tato tene tuai lava le whionga ia to mata Nora Leota. Ia, o lea he, whawhaingo fie kwhaima ka umale ta pipi le laki ping. Ta tia ia le, I isi ngai pāki. O le panga lea a whonutoe. Panga lea a whonutoe. Ia, o le isi tamai ta I le anu whaasolo I whunutatu a ta whamone mole a misa I luma le.
i le tatou screen. Ia lesi tatou tamaita sui tau wā mo le tūmalo sa nganga mua. Palota mo le fionga ia tupai, whaaleo, tui maseve, tiava sui. O ke vai aku isi. Ela pingi ma loau. Panga la le ai, loau. E ke rola me mali. O ke vai aku le sau i mamiro nei mai isi sua whai pi e kau ia mako sa pai kia. Kui maseve. Ia. Ioi. Oro vai tua iso tanga. Ai se i whaila singa uka mai kala ia ka awhi maria mai misa. Ai maua mai loa malau so tanga na le la. Mai se tasi o tangata sa awai. I le fono na whai. Na amia i lo au malo na tulo ia te lea. E ui o le whai loa mai o tau fia o masu wa whai e mari e tu. Ai whai mai lai upu na whai a ngā isi sui tamaita. Te kiki nei a whai whai ngā pu e ngā se se video. Ko kiki nei mangua e lupu. Upu le anga ma tu langa na whai ia i lo au. Isi tu lau la fionga ia tupa. Ai ua alu whaasa oro koe realize lo au. O le anga vare ita pipi le o mai whamai o kama ika i inga ia a. Te ia leo toi ta ngā whaalalo lalo fule. Ai o upuna lau ia ile ni upu le. Pona mea la alu ai fua ma whai ia ila de tala. O e malama o whale ula e moanga o mawhaku o whale ula. E nana o whai atu. E lea no o maari e ko inga whamkalanga whapenge. O le mea tonu ale ta o le wha o loa tau e tonu le du. O le mea tonu ale ta o lo nofo ma wha atupu le masainga i kongo o lo hu. E wha whianga e roa o mawhaku ka ngā kamana ngā nafo. But o mara tuai nga reutu vai e tunga o sanga ngā tasi le. Ia, o laile o suia mama lue ai le anu tupai. E le o pala ai e fo i kupai i le vale. Ai e longo fia le sui o pala ai. Ua masa sau soro ma whika hai, wasa le fusu. Ia wa hole li e fia fusu ke o le kampala ai. Ia alanga e le fo e langa mea nga o le whenga ngopo fusu desi. I le siao nga nisi le nga. Le sau nere unga whapasingonga e maro ai nga ia. Ka wale o le tangata wha o li mai teine ai maro i whapasingonga. Ia, o le tūlanga la le nā. E ai whasolo leo tātou. O lesi lona fia i leo tatu tamaitai longa lua sari don tolu sui tau wā mori tu malo vai maunga numero 5 palota mo le fionga ia tonuu fua moli ami tua nai misi o le panga la lea o le panga ia lea whawano le panga ngā kia ke sa whelo kusi le logo sa whelo kusi le palmengi ia a tangata lai tūra i mele temine i lea whawano e sao po vai maunga wha. Vai maunga wha. O ia, sa. Pawalo. Wala ngai mo ia kia ele o kama matu rai mosi rai le sao kong. Rai le sao me kong. Rai kau sui songa vangoa. A o panga la lea, o panga pack and say. Ia ai te rolo ia pikia ia whawa. Usa ne wafi mai sa o ama kua no. No. Espero no vawa kia ia whawa. Romo vinga e kauwane ki ngā lea ma kia. Ia, tasire tatu sui. O resi tatu tina, por sui to mai tai lea sa so o mai ai. Sui tau wā mori tu malo o lo tofanga. Pa lota mo fui ma poao tali ilangi Beth Senda. Ele mama ia ri sui ki kama ka. Lo ia foi ia Beth. Ole to finele o le fionga ia torupe. Ia. Torupe pomunu. Pero na foko mi mika se sui o ko fanga. Ele fanga. Lo ko fanga. Le fanga. Ia me. Mas ka ko pa. Kangola iai. Kango iai. Mangkua ia. Le fionga ana semo. Ia Beth. A foi mapoao. Sa o ia foi sa faulu ia le pifasi. Kele makanga luanga sa CEO ile afionga ia Beth. A o ia foi se lo ia, sa lo ia foi. O le panga ngai panga le. Tau ia. O lo ko fanga, o le kele o kakalelei. Ai pea sa ave pa mo ma fa lo ia. Ia me. Le la o kai mi wo le manu le ngu ma le ma le fia me. Le la ku le me ka ka ku. Ia. Na tonu wa. Kongo e kongo.
ia ta o le palo tal teine sui tau vale lo tofanga tatou sui tapaitai o le sui tau vā mo le tūmālo fale alupo palota mo tui ma seve poto seu mo le tafa fiu o ia e roa la oe mafakaisi o koe inga o le tuua le o le matoa inga sa fale malu teninga ia o fafuiono tenin rono winga o lea ua avela na faamanuia mo tui ma seve o ile koe sau ia leai ua faamavai o vai atulunga o mai le faamavai nga se o koe inga sia mai siona tali le usu ia seao sa onga yoka sa ia foi puli anga ua po ia foi mai mangase ngase on tino ia se o sile fu o ia ka kale malo sia la ia fa kai malo maka kale ngau le kumalo ngai mo se mele aua le faalongo kua ua alai ka mafai ngau vai ka maro la ko maro ke le faku ko ingo falman ia fuyongo le ala ua avela na faamanuia o le sui tau wala lea tui ma seve poto seu mantafa fiu mau ki ngoa langa ko ke silfia ke ro silfia i ron mela mau ki ngoa na ngau le ko la langa mai i kula ia ngafangua yes na ko la langa mai ko ma seve le tu la i el teine o papa la langa ko la langa mai ko ilalo o le sia tatou a sui tau wata mai tai o le sui tau wā mo le tu malo o ana lofi numero 5 pa loja mo afa masanga leone mati masame a ana lofi numero 5 o to susulu esa shusta to susulu shusta ia o le aka ko vai ise ka maloa ai ku yoki ese fili ako mala ko ge panga ia frente ole aka ko vai se panga ai se sa o mavai ole ka yo ma pe ai pe fusu anga ia ka ko fa nga re ngana ole a matua fa sa o lo ia fa masanga ia au tin tu manu ia o ma fo te mi to susulu la tobia io ole ana lo fi number 5 le tatu sui to mai lea o le sui to mai lea no fa manu fa tu le tu sa mo tasi filia sui to va mo tu mano sa fata numero mo mua palota mo ana pu seve te fui mono ora fingero fui mono mio o te ia te i la fingero fui mono mio wo le foi pai pisingisi ke le ko sanga o le vanga ko ko fo ngai ki nga fo ya lei ko fo ngombe o lo mai sa mo ni si ke o Oscar ya mo si la ya sa ke le lang ko ko for long time porque mo ko nga pos camion asi ba ono ba fiku mo ba e ki nga le o ko fo le no ngombe yo ya Oscar ko le bang fai ia ba tai no winga o le pangala le ai le anga posing kasir ngas posing po lo makio sa faka kasi sa faka luo o lei na sa fata mo le ia posing ia mafu amara nga pa rua men mga para au WhatsApp ia o le tatou suile sa fata mo suile mo le manubia ia o sa fata mo ona o le si tatou sui mai tai o le teina mo tele sala fai sui tau va mo le tu malo fa sa le anga mua pa lota mo pauli mo ana lua manu vai ke mangkua ya so yo ufu sa lulunga por matu ainga so o so ke ia yu ke kausonga nga ia mo ana fa na wa o le alo fa sino ya pauli enge lo mo vai ia ela longwa ngange la kiki makupuranga ia ke ro muao po ngiu makupuranga ia o tanga tofo i tale nia ta mai matulanga ole ai o ke i ro vai atu o le o tau vai le finga palota o no o salonga e le fingo fiera nga kiri ken le pikungu salonga sa kanga loa pu o sa pu o foa sa kala fai
O tele yo o ia ele vea mai fo ima mauta ma tafua. Ai fa fetai. Ia o fetau ile dei bole fo ina nga lue fa urulu ngo onisio o matanga lue ngo Kailan po kang le malo fakas. Yeah. Yes, Well, bole Menala mai. Koveko, she has an international profile. Walela, lesa wei basaki ah. Pangala le Malaya. Le malo mawale basaki. Ia. Ia. E vave kele ia mea a mori. Vave. Ai se fai ai se so bo ai ya basaki tu kwai ele o sau luma as a minister le from small. I think she's too quiet. Yeah. Mai e a foi. O le o umalo na taimi. A me se foi o le tele o vai ngai le sa wilu mai fa mani no mai ni tele o mea ma tulang fa pena. So palota mo fa sa lenga. Now, ma tu mai o le tau te alu I sui to mai tai. A lenga ye foi isi tu malo e lua pe tolu. Sui o le fa tu le tu sa mo tas. Le tangia ma yo lo ta mo mai yai. But ona o le tau te o lava e highlight atu nai sui ka mai tai o le ala lea. So fasara le anga. Ya, orka ko kingi fou lea. Nga, dine o Pauli moana lo vai. Tuponga nga kako. Kai pe fa loko kingi le loko moana voi le lea kon moana. Ole e alu e su e me mo wai malo. Ole ale sa loko. Ole ale ngalu e kai e. Pero sabi ni kakafa ni. Ale vili ale foi ale lomo kua kai ale ngalu. Ya, mai le leifo ile anu o Pauli. Se koe fai fa le yer ka ko kaulanga isa lulu. Yoi. Ia pei sale longa o pia. Ia na tonu. Al tato. Ia, o le si tato sui tu mai tai misa o isis ka ko sui mai kai. Sui tau wa mori tu malo fale te lua. Pa lota mo mua au fa lele Mary fa fowina ta eu. Okay. O le panga le ale kingu. Panga le kingu. Ke ro mea rengo o fa panga le. E fai sila po akilo o ngari mo me. Kai ai. E aluku ele nge la loia. Maka mai. Pese ea. Ai ala vea le leila ku sabi. Ole la sa fai le tatou tamai pa lota online. Ruling online. Ma o le suinga le nao le tatou porkalame. Ole la amata yeso te itasi. Ona fai tatou online polls. Po ie. Pe ia tūlanga I New Zealand, Australia, ma Amerika. Le lan tatou amata ia faleata le a pia fo ile ke akni. Kasi. Paleta. Le ai lua. Faleta lua. Le ai wayne. Faleta lua. Laka lua. Le na tonu a faleta lua. Ma ole ungala le na ta oto mai ai tatou online polls le. Ora ko pa roka le online. Ai mo ko foi ele fa peso para o cara passa para o cara o ele se para o ste sia lena te tala ai o le wa amata ia le tatou wa tauta ia e online polls o ka okora le ka oko mai ai ka usingo ngale e oi I fina ngalo lau tele ma I o enga lau tele mama wa I luma iwa super se iwa se furu pasene o tangata na mafai ona latou palotaina le tatou online polls Iva spoon pasenge e paloka in favor o ma aufalele. Se furu tasi HRPP. E si le HRPP ya fune ya laki pa pasenge a o yara ngo for kofa minska. Na ngo for minska. O I la ya tangia mai ai. Ua matua sa ora ngangor ka mixa ua matua no school before. Sa o lo. Enjoy your last time. Yeah. O le la ata tu ambata wai uma faleta lea, faleta lua. Fa solo ya faleta tolu, faleta fam, fa solo I lava. Ina ia tapinai mo au faleli. Ali ata wo I rese fili e tolu bangal au fa tuai. O nai wai mo so oi. E fa pe mai. O lai ata lile tinu umala mai aventu la fono mo au fa lili. I tūlanga o monotanga me fa pe na. Ia nga o nga fa ilo atu mo au fa lili ti ta pe nai. Ka pe ngai ai.
na ona vatua mongi pele mongi ona wo yo au ai na ona vatu fa pena o le ma wa mo so oi foi ia o tangata lava e matua fia i lau fionga ma o fa le mtu la fa pena ska ka na mo ko io ai pe o fa fatala na ia wa man tu o lai tu tonu komiti fo i la ngo kanga ka uma se komiki le nga yele tinu o komiki le fast ia ai na vatu fa pena ia mari tatu sui tamaitai tau va muri le o le alu ina ele ko foi ele ko singi e matu te matu sui tau va muri tu malo palo li mua pa loja mo honorable Mulipola Ana Rosa Ale Morio ia ele to tau su la fala i pe yo tala le tonga le tunu ele to tau su le ina fo ile i me mea a wa le fa fo ma wa sa mo ia i to mai ma nga va ia mi so le tau tu e alo alo ma fo fauri ia tau me sa un i le kasi le pa i nga anga rosa tu lo le swafa Mulipola ai wa tolu le lei va nga fo ile le wo rotate i le na tau tu mua nga amaka o le mingiska kupi uma me i mai sau mingiska o le milionga poro keki ai koe whaai ula lana paia inga just a normal faipuli whaku wa uma mai e le fionga ya Mulipola kura ma uma piska pi whakapenga ngā se kangaka fu ile le e yeisonga wala au inga kele o ro whakapenga ile tu le ngei ya kai mi pu ngar kasir paia inga ai ua o koleki uma mai e fionga ya Mulipola e se ngo kulanga ni I think that's FMA's mistake. I think fiki le fionga ya Mulipola because o le fai unga FMA ave ese Mulipola ma le finance ai ave le siku no o la expose ai Mulipola ile makanga luanga foi le lunga la kuva ai o le polo ke milionga le foi langa ma le pele le fast onga o FMA le foi la expose ai Mulipola ile ngofo ko kongo le o parliament just a normal member of parliament le ave senga longa ia ko fi fai puli so on me vanga le ko ke lo when you go through these challenges some of us are aware when you go through these challenges lo fa sa ngi le emosi mekkel malo fa e mo ya porque lo que me que ngofo mo train ka ka pise me maulan inga ia ko ko le skofinga se o anga or kofinga sidi on kele ya ai opposite la mele ko ya na rosa ama ka ben miska kupe sa le miska la no wa e foi ranking o miska la ko I suppose e mo runga ku miska kupe lo miska o ya sa no le foi puli foi ko verga ama ka ben sa la e sa la ya rosa wa fa o penga nga uma la vai mesa ma que silfia a lesi me foi lo que wa o ngelo ma fa o kanu nga vese nga rosa o que msalo o le vese nga rosa o ngisi mea wa makanga o nga rosa i silfia como kanga no ko pe mea a mese lenga lomba le lomba ma fa nga solo le forensic audit o causa suspecta foi lá meio que anga lo se con o minska ko pero meu o ka o e ma mo que lo se inicio mea o vale va nga bes ia le na tonu la o tato suila nei to se fo se fo sui ta baita le ala fa ta pena mo le luina o le o tofi ia mai tu malo to fo ia tu le fionga tu me se vele ta mo mai o i fala lupo o le uma wotala o le ato e tau vā mai ma le tamaita ia tima le vai le sa alu mua ma le tofo tima na alu mua ai te iwa wa afia i fatosina ma le tuala e le ifaya la se keisho mel na yoe na mali lia itua a wa anga alu e fa maungia e fai ole le koe halu se kofi wa se fia se fudu lima e tau sanga na e fa malolo mai o ngua afia i ro manang kofi lui ne pe ta ina sa ona na fai longa sa la na fai longa sa fai ia ma la fole la fole tofi fa wa ia fuiono
Ia, le la toi mo wailo na vanua toi. So manga ia la tawinga lea. Yeah. Eyo, tawinga ka mai ka. Mai ke au ke I embrace bring ideas on the table, discuss issues. A whatever ai le kangaka. E kakauanga, you know, we have to respect ia kangaka ma le position foi lai ko ila ko. Pe la mele sa ngo sia ka le sui mai ka ingi le la ka mo mai fale alupo. This is where we will see who got the best in terms of the IKEA, the moving or like it's not about representing your interest. It's about the best interest going forward. Look at the next 15, 50 or 50 years. Because at least or appreciate the less generations. Ia mea sa ko faunga awale le kai ingo la lumai. O lesi mea o ke leo fia ke lo isi ngā kai whapea mai. O se ele viu isi ngā kai whapea mai. Ele isi experience. A ka kova aia ngi usila. Ele i isi experience of John Key, coming so John Key Kongu, and he became a prime minister. He was never prime minister before. Ma me foi le ka kaunga ka ko ma fai fa malama. Ele isi a onga ya lo isi ka ngā kai a onga specifically to be a prime minister or to be politicians. Anga sau John Key nga o langa term longa ko fa ma vai because yang ia o lawa umba nga achieve le menga mga oi whatever John Key saw it lawa umba fa ka ngu ino ele ko isanga interest il politiki ala ko foi Christopher Luxon ele ai foi sanga ia experience fa pena pale mia mo se mela ko ila ia lea o CEO and he was just the CEO ole Engishila and through other you know organizations if I penga foi Jacinta you know these people they don't have any previous experience as prime minister. So ya ke au ke challenging ale viu ko ke lo ka kai fa pe mai. Ole experience. There is no school for prime minister. There is no school for members of parliament. It's all about olau ole mele ki ngau e achieve. Male mele ki va ai I pa ki ke vai e suit male mele ki ma fa oi ile lumanga I ole kungu. Te sirfieri a sauni. Nga o sa mo ai faia excuses e lengi vai tu no nga foi o sa la fanga le faie o tu la e pasa faia ne le e ngofo lau mawalalo to mai o tangata fai mai la iki mangko la me le nga fai mai la audi le ibo e lau ka kara kiki sila a tato ni usila ile kai fa kusa mai sa mo ya ni usila ai nga la ko Jacinta Ardern nga feio la leadership David I forgot ka lenga David Shearer now I think you avelo iai man tanga talena ne ko e ongo masinga ka ngu palo fai pela loka ai ko e sui ia nga take over Jacinta something mang maro ia mang ko ole history le maro ke ngele mana tol malo ngu merkasia le nga le coalition fai ko ili term longa lua Jacinta Ardern o le riga la from talang ele ai mangi pala lang ele ila ua fo ia Winston Peters se kaukala iki Andrew Little yes that's the name lengoga kusa ele ia ma se sau o wa makua aka kana word por kike ki usila pe Winston Peters le aulawi ale never ever nga sau Winston Peters malau mai fa pe mengi usila fa fiang ko fa kai ia le ngi ka mai kinki wa Jacinta Ardern ka ko puranga she's the youngest prime minister ever. I think 34, 35 or 37. Ele ia ma se kala ngo mai ngi para langi fa pe mai. Fa I keke ngi usila. E ko fa para mi yang ole inexperience. Ngi ke wa mama le mangi nga mea. Yeah. Ai nga o sa moa. Le fayer ko inga ngaku. And especially ala ko like well educated. You know, la ko langa mo le vangoa o ia onga high school English ke afa pe le la ko ma fo faunga just pause for a moment I ma fo le grounds I learn my low knowledge because o langa e share inga le grounds ia mai la ko la fo isa ko ma fai and put yourself in a position o kangakangi they put themselves in the public arena e ka ma fai e ku lei fo ile ku going forward afa pe i kanga kai le fia le public office run a business. Yeah, go private and run a business.
Mai le ai ama se si fo ile le whapea ele o ese requirement whapea mai in order for you te aru tai tia whau pe te aru whai kai kai. Aru mo mo ave sau kos whapurkiki. Yeah. O kos whapale mia inga mawhainga qualify as a prime minister. Poko aku pua mene a sa mo sau ye kule. A whalana. Yes. Ole ponga. O sau kule e paka mo sau sa sa apa kai. Mo fo campaign ka kai ilanga paki o parmengi o makanga menga. O manga hole ia sila kulo poko ro se ka. E se la ma menen kulo ka ngi ngusila. Ele kiki ka ko ele ese experience. Asa support mo paki. Yes. Support mo paki. Ko li mo ka nga fa nga ka le e pio pa langa foi. E vai foi olua. A good leader. Nga ke loinga le lei ia le kaimi. Or hand over le you know le position of leadership. Andrew Little ngonga fai mea nga. Pe foi la le fai pule le afionga ia fawono. Le wonga loinga le kaimi. You know what kaunga sau se take over ia ia. It's not about your personal interest. E o foi la ia John Key. Nga wai lo o lai pale mia John Key ai wha vai. Why? O lai lo John Key is not about him, it's about the country. Ai aka ko fuala ia kule epa. E sa o iarka la ale aki poko archbishop lenga fai. Nga kele I prepare inga ngisi. O lai manga it's all about him. It's all about me. Whawhela pe o le awhi ngalo le I la kongi. E tasi ala tangata la e waka penga kuila epa. And I know that. E le o ko kongo le HRPP now. Ala e mingo fantasi. E na ono Natalie. Yes. E kasi ala tangata. O te rofua nau ta inga nga. Anga le ruin ele fast le show o tu le epa. Inga nangkengi. E me milo er ko inga ngang kura fongo mang policies. Me milo ai sau me foi le wo coffee wo kuku di mar coffee pan mia. E ta sia tanga tana te lo nga longa kali ole pior apinga foi nga pior apa ko ko inga longa kali I kupi. Wa foi fa e amatai na pawana tanga tai e long kat konga. E ave ye nga ke fa wo nga me ya le fai ke. Le lo foi na den foi me se sia nga va e o ya fon ko ele uso for folo mai pe le nga me. Lei me se sia nga va ai matotu le. Ele ke e kule pa. A me poi langa e set foi fon kon le pulo experience. Mo ko yo ka ro ve pa. Ga ke accepting instead of how we challenge the leadership. Ya o tato vai la leadership wa me monia le wa se mau lolo. O me moni foi le son wa tato va vai tunga wo walk away ya le sa. It's just a matter of time. And the only reason I lingo is it I'm go mau lolo o professor. Yes. Mana tua ye no fai longa le ngata PhD. Ai he don't fai longa ngan sa mo o no mirror. Ma teleo le acknowledge ku le. And the reason why is it ele o se si o le leadership. Ngo se mau ale ma leoka. Ma fai la sa utala le winga la unala. Po angi winga tati ye le vai o mo rolo ma la fenga ma tulo tati. Ai se me ale ngo pikia le mo va mo rolo. E fai le loko. Leanga ele ko ele le sikanga ka poko ele sikulo. Awa tangata umala ia pe po har karango ma yona ko failonga. E vale uma ya kula epa. E poko ya la kula epa ma fa nga le ala inga pipi ia. Sisina. Nga ilo e maulolo ele langa ile upe faile ia ko nga sa mo. Ele fai umure si ia ele si. Ava. Pe ke le pe la kiki or konga. Yeah. O upu o mafu anga winga nga mea. E ke oso mai maro professor ifia. O ke professor fo ia uia me o ke no. So are you saying without kula epa HRPP stuff? Yeah. That's it. Wale ya. Le kai mi ya fa pe me ko ingo kula epa I am done, I am finished. Palasi ro mai HRPP. Wa fu support da fa. Yeah. E oso mai ia e fon ko e. Ai sau ia di mongim pe ala. Nga lele o nga fa ye le fon ko mo nga le fon ko ele ko so ku le fa le ko so ni mo. Oi la ko ye. Ia mai le ko so fo ngai. O le menga si o. Will it be very interesting ai le lo loma le I finalize ya so esui ai savali se fon ko. O tangata ia wo ese. Kulo wo ke le fa pe o ke fa ia. Nga pawa nga o ka nga kai la o kilo. E kau wa ka. E kau wa ka mai ia.
Ia tūlanga whapena. A o iai langi sui ka mai ka i ala HRPP wa whasau. Kilo wai. Ia, au te reo iloai, ia na o ke le rope na o alofa a li le manu, i tū au. Ia nani paunga o tangata, au nisi a. O le uwa ia tō lau momoli atu ia le whamasino fo i leo whanua masuafa. O papo, whamuina, o papo. Ia, o le ua, ia nisi o ila tau, le ua atua i le tūla. Ia au te loa, o le te lea fo o ila tau ne ua ia o le tau mawhai ngā fo i le ina ia whasiku ia ni i tā lafu sa whai atu nei. Ang ko rua le o sire ba le tapi pio fela o ye. O le ua wha mautu mai o maulolo le ua wha mautu mai o le ua alu le sa. Ma o te ioe foi, ko i kiki foi sa wali wali aia le sa sa. La wal foi ye. Nea na? Lo le se para engara o ye. Ya. E sau mai lesi to ilano i le wha matu o to ilano. Ole Bright. I think Ole Bright. E mafua inga le o i le vai nga wha uwhai. Lai manga nga o ayo la to i tu malo. O whale whala dou ia mari to tele nai le noa mai le tu malo lea. Matua nau nau ai o i lango le fast mi wha au proketi. Ma whai e sta ita i ngā mi o tonu. Ai ole lave. E mo musu le awari ia. I le whata fu i le musu o e a vela au di mo la te ita. O le ala. Ye oi musu oi le musu. Le awari ia usap wadi ese me mare. Ele mga oi fast. Ele ni tingal fast. Manga ia. No winga simsala pe fio o ele. Uga pe fio ele kalia. Manga ia la le. Pingalo le atau. Ele mo mia. Ai le no la ma fu angala na ele ono o le fio o ele fio o le mo mia. O le mo mia. Ia la vale po kana mi go nefia. O lo to mo le tatu tu si o anga fa vai. Samoa so ngal fo mai le fionga ia tofa dokta na mulo ulu na to bana la uto e mo ni usila e el tatu officer le Blue Wave ia po le tatu address 3 Winsford Street ia i Manrewa e le vanga fo yo le fiafi fitu suta la tatu tus o matatu pa u fo ile e sa ia o fitu suta la fa tau so tusi ia nga fo mo fanau tele le o mata mau ainga o le tatou tunu tatou atu tatou was fanau ia nei so tatou was fanau ainga fai fo o le tatou por kalame ai tatou te io tu was fanau o le por kalame tai au ma fa un live ya so o le la tatou me ia tu ya fale tatou mo tatou online polling online polls ia a mo fo lo no te pai lo pa lo tale a fa tai tai mo tu la fa pena aru moku ia o whaatatai manai tāpenanga. Po o ai sui tau wā o lo o li lifa i ai le nau o tangata pālo tau Samoa a mesi o le tūmalo. Ta totu ias whanau a whaatai whaamumuri o misa. A so soi fuara atuanga o le tasitu sanga o le tamaitai au le nei. Ia Sarah Miriama Tongiai Aumua. Yeah, happy first birthday to our beautiful Sarah. She has brought nothing but joy and laughter into our lives. We love you, Princess Saza. Sarah. Yeah, I think that's your nickname. Princess Saza. Oh, I like that one. Zuza. Love your grandparents. Taumaoe and Miriama and Tongiai Aumua and Tutuila Tapuolo. Ia mo le toi foi malo faanga mai le fionga le tai fono in I Bay area la fionga le Upipi. Ia o le na o maia i se te mi fa na nati le nei fa se sila. Happy birthday, Sarah. Happy birthday, Sarah or Saza. I like your calling nickname. O le statu was fanau o le aso fanau o le Faletua ia Elisabetta Salali. Ia o le tinale o le tama le leilea o Jeff. Euso ia Jeff le tatu #1 barbecue fan. Sponsor tatu barbecue. Ia o si o le tua a tinale. Ia mo le tele lo was fanau tina Elisabetta Salali. Ia pea le alofa ma le anga le lei. Tele o le tua e sanga fa popo ni sia so se tele mo lo si fua.
wa ngaru le olo e faia mo i matou fanau matou te alo no fatele mo o ele tina peleina alo faanga mai lo fanau fa pia grandchildren mai New Zealand ma Samoa ai mai se le tama fai ngata o chief. Happy birthday, Happy Elizabeth. birthday tina Elizabeth o fai langir folonga asionali sunga ali atawa salali ya o si tasi fo yo toa ya hi ngau malo si me pio pio hule pa ai la nonga kali le te vai tunga le afia medication ya le te vai te tau le so le ringa nong kama ai la tau afia i fainga fa porki io ya ai fa maluia pia le tua i le aso soifua o le tua atina speta ya o le sia so fa na ula tonga fitu se fulu tu sanga o le tina matua ia la tafale makerusa ia whamaruia oe ele li ma ia na tausi ia ti oe ia whaamala malamaina ele li o na whafonga i lunga ia ti oe ma lofa ia ti oe ia whaonga ia whaasanga mai ele li o na whafonga ia ti oe ma tuina atu ia ti oe le manuia o le tusia numera e ono nosu wha ma losu maleo mana ia sawi o le tau whaitau atu le tūlanga i le font le mai ei tatou tustusinga i lunga. Ia, ma le vaenga whaai o le aso whanau lea o sia utou songa le i lunga i uta le na sena pei misa. Ia, o aso whanau o le tabaita ia le vā o atua ma ana. Ia, na maita i le sia utou songa. Tau te whelo i peta tomlangatu. Ia, ma si o le tōlua. O longa ko alua la. O le ufia fia ka maro ua moro. Congratulations. Io vai fai fa ka konga ka maro o ka americano. O le unga o e te fa te war matu me ai pe au tu. O la fa ka ka maro o yo na fa na. Fa sa o lo na fa na ma non sitseni. O le to luo se tu fine ale va e po tu songa. Ia le unga su. Ia au ka kala. E fia rua i lori se mai trade la fo nga ki keli. Ia fia rua e polokai bau Ia, pe lori ia na fale nga polokai bau finis. Ai e fia rua i na ia se upada in lo. Ai ulanga Mastercard. Ia. O le Mastercard. American Express. Ia, kama Express nga. O le malang nga, tau te atu. E fa tutu mo i tatu. Ya, manu e tele lo was congratulations. Sa onga yo kanga vai ko ala ki dia ko ngai samu e Donald Trump. Maro maro. Io, siki sengi no marko. Ya, manu ya manisio o tau fai longa to was fu le nei aso. Pa manu e tele. Na o lo fa ta pena le le ngai ese a tu langa fo ole oil APF ai ho le tari ma lo ele pa vai da au a koro kuma ai nei wa ma ke o me se fai ma sik se i le no official Trump le i Las Vegas awan me o le lo fa fonga le le ma tu wa o le le lo Trump fa ka sik se i ka o le le lo tino ma tu langa fa pena a fa yo ye ni tu langa i pe a fu le le pe sa Ia, ole ama tua sapo sapo o rua. Ele vai ia asia maritu mai. Ia. Baka kurka. Na tonwa. So we put Na to fe lo ifa so tickets. Fa te te na va. Ia, so nga tano rei me se fo ia te Andrew. Mana yo la te to rua. Ia le hosting al tato fa mo tato fe lo mai. Ia. Kaila. LA tato fe lo mai a fe te fie por kalambe de. Ia. Za pikire fia ya pa mala fa ya mai tatu we fa tsi fa mo na so for really ya male vai nga fa ya mo lo le ya ona langa tu rola ya mole launching on tatu wa amata fa le in IP area le so na i lo so tas tu ina tu lunga ole mala fa asi silang mun
America tau nu mai la tatu ile sarong fo ile tu te ya le la usau kamale au ngar sama do subtala ai tolu mita de la suluai pi ia ma tu te ya yang ka fo le ban fenga su au kamala le au nga le video call le masanga fa mana tu le mai vis awal ko fa dia susu el visi lu ngole mama kulle mana tu le ai fa lu su au eu nga ila vai mal fa no sultana available in New Zealand tatu tu ya style available for in America from this Friday onwards ya umar tatu program matula o savali awal masbit ada bela satayao atitele mo ni fiafi rofateletu for SMI. Manuel haturu o lo fea fio ai au kilani ni usila e tausa i ria di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i a lo alanu ese wa mi tiafu whapea la e mo tamaita i mawhanau. E tasi lava le whele o loa i au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera tasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse markea town i le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa i nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea, a wae tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Le Quick Freight, o se au nanga vave, to e whaatuatuaina. A wale la foina o la container, po so se fa mohodi e wa inga i Samoa. Fa fsota iwa au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le Quick Freight, au nanga vave, to e fa maria lotu.